Yes, twongeye tubifurize igitondo kiza, igitondo cy'umugisha kuri rero twumva mu masaha ya mu gitondo, turi mu gitondo cyo ku itariki nyamuneka zigera kuri 23 z'ukwa 12 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripoko. Ni imirwano iba ikomeje guca ibintu hagati mu twama 23 ndetse n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Natwe tukavuga tuti reka amakuru tugende tuyabagezaho muri rusange. Sindi butinde rero ndaza gukubita mbangura, ariko mbanje no gusuza bamwe mu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko n'abantu bagaciro gakomeye cyane. Badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, bari Zimbabwe ndetse n'andi hantu hagiye hatandukanye. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Turaza by'umwihariko rero kubasuhuza kuko badukurikira rwose bibereye Malawi, South Africa, bari muri Canada, bari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa. Abo nabo tubahaye ikaze tubikuye ku mutima kuko ni abantu b'agaciro gakomeye cyane. Turaza by'umwihariko rero gukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye. Turaza kubabwira yuko nyamuneka Uvira ituze ryagarutse nyuma yuko ku munsi w'ejo by'umwihariko urusaku rw'amasasu rwacaga ibintu mu bice bigiye bitandukanye. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'umuzingo, ariko kandi turaza kubabwira yuko mu mujyi wa Goma nyamuneka ibintu byakaze ku kibuga cy'indege by'umwihariko Kigoma. Nyamuneka hongeye kumvikana icyitwa amasasu ariko atamaze akanya karekare. Turaza kubabwira uko byifashe. Turaza kubabwira yuko kandi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uwitwa General John Chibangu yiriwe muri gereza ya Ndoro nyuma yuko iperereza rikomeye ry'inzego z'umutekano by'umwihariko ari byo riri kumushinza. Ese bimeze bite, byifashe bite? Turaza kubikomozaho. Turaza kubabwira yuko kandi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igiye kubaka umujyi mushya w'inganda by'umwihariko mukuru. Umushinga rero uzatwara miliyoni zirenga 12 z'idolari, ukagaragaza icyerekezo gishya cy'iterambere. Ni amakuru by'umwihariko naho tuba tugomba kugenda tubagezaho muri rusange. Ariko kandi muri Fizi umusirikare wa FARDC ukekwaho gusambanya umwana ndetse n'umubyeyi ku ngufu, wonsa kwambura umuforomo kazi amafaranga, uwo yamaze kuba atabwa muri yombi. Ni imirwano rero nanone turaza kwinjiramo mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tukagenda tubapuditinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Turaza gukomoza by'umwihariko rero kuri byinshi bigiye bitandukanye, tugende tubapuditinga gatanu kuri gatanu tubabwira uko bimeze kuko amakuru ni menshi by'umwihariko arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Turaza kuba tukomoza kuri byinshi by'umwihariko mu bice bya za Minembwe hari amakuru menshi. Turaza kuba dukomozaho tuva imuzi n'imuzingo. Ntabwo ndi butinde rero, nyemera duhite twinjira mu makuru nyirizina by'umwihariko mu bice byano rwose nyamuneka muri teritwari ya Masisi. Ariko mbere kugira ngo tujye muri teritwari ya Masisi niwe ni mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, duhite tubanza mu bice by'umujyi wa Goma, tubanze tubabwire uko situwasiyo ihagaze. Goma by'umwihariko amakuru rero arimo aturuka y'ubu tuvugana aremeza ko ubu tuvugana ibintu byamaze kuba bihindura isura mu mujyi wa Goma. Impamvu mubwira ati Igoma ibintu byamaze kuba bihindura isura nuko kugeza amagingo ajya amakuru ndi kugenda nakira ari uko rwose mu bice by'umujyi wa Goma icyitwa amasasu menshi cyane yarayavuze. Aya masasu menshi cyane rero yarayavuze akwa yaturutse ku kijyanye n'isubiranamo rikomeye cyane by'umwihariko ryahagaragaye, rikaba ari isubiranamo ry'abazalendo n'ubundi zakatanyama icyo bita Kalanti Volel zari zijije gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, zarangiza hakaza kubaho gusubiranamo gukomeye cyane. Turaza kubikomozaho, ariko kandi tubive imuzi n'umuzingo. Gusa reka duhite tunabanza ku mbere yo kugira ngo tubyinjiremo gato tugaruke kwituze ririmo riragenda rivugwa mu mujyi wa Uvira, kuko nacyo kiba ari ikintu cyo kubwira abadukurikira by'umwihariko. Ituze rero ryongeye kugaruka mu mujyi wa Uvira nk'uko amakuru y'ingenzi abivuga. Umujyi wa Uvira rero by'umwihariko no ku musozi uwukikije kuri uyu wa kabiri tariki
ya 23 z'ukwa 12 2025 hagarutse ituze nyuma y'uko ijoro ryo ku munsi w'ejo icyitwa urusaku rw'amasasu rw'imbunda ziremereye ndetse rwumvikanye mu bice bigiye bitandukanye by'umujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru rero aturuka ku baturage n'abandi bakurikirana iby'umutekano bavuga ko rwose amasasu yongeye kugabanyuka by'umwihariko muri iri joro ryakeye. Umutekano rero ukaba umeze neza, ntawe uri kurasa by'umwihariko rero ngo hongere kumvikana amasasu. Umwe mu baturage rero batuye Uvira yagize ati twabyutse neza muri iki gitondo, umutekano ni wose, nta mbunda zongeye kumvikana. Ibyo byabaye rero nyuma y'uko umunsi wabanje hiriwe humvikana amasasu menshi cyane mu bice birimo n'Akasenga, Mulongwe ndetse na Kalundu, aho bivugwa ko urwo rusaku rw'amasasu rwatewe n'abarwanyi ba Wazalendo mu byo bise ingamba zo guhangana imyigaragambyo kugira ngo itaba mu bice by'umujyi wa Uvira. Iyo myigaragambyo rero yavuzwe nk'igikorwa cyo ku rwego rwo kwamagana icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika isaba AFC M23 kuvana ingabo mu mujyi wa Uvira. Gusa amakuru aturuka mu baturage agaragaza ko hari icyo bifuza ko uwo mutwe waba warayobowe by'umwihariko n'izi ntare za Sarambwe kugira ngo by'umwihariko icyitwa umutekano ndetse n'amahoro biboneke. Ibyo bibaye rero mu gihe AFC M23 ikomeje kuvugwaho agura birindiro byayo. Amakuru kandi akavuga yuko uwo mutwe wasubije inyuma ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC nyuma y'ibitero byari byagabwe ahitwa Ngalula Kaseke muri Mokobola. Amakuru kandi avuga yuko nyamuneka usibye kuba ibintu bikomeje kuba bimeze gutya, hari igice cy'umujyi wa Uvira kimwe by'umwihariko ibintu byari bimeze nabi ndetse kinumvikanyemo icyitwa imirwano ikomeye cyane, ariko iyi mirwano mu by'ukuri ikaba itamaze igihe kirekire. Sindi butinde rero by'umwihariko ku rundi ruhande n'amahoro bikomeze kuboneka by'umwihariko hano muri ibi bice bya Uvira, kuko ni ibice navuga ko mu gihe n'ubundi mama 23 ishobora kuza kuba ishizemo neza nk'uko birimo biragenda bigaragara, bishobora kuza kwibasirwa n'ubundi n'icyitwa Barundi ndetse na FDLR zikaba zakongera kugaruka mu mujyi wa Uvira, kuko n'ubundi zaba zibona neza ko nta kintu na kimwe by'umwihariko cyakozwe, kuko ni umujyi kugeza amagingo ya igihugu cy'u Burundi gishaka, ukaba umujyi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishaka. Bishatse kuvuga yuko rero mu gihe n'ubundi uyu mujyi waza kuba by'umwihariko ugarutse mu maboko yabo, n'ubundi baza kwinjiramo bakawukoreramo n'ubundi bya bikorwa by'ubugezi bwa nabi dusanzwe tumenyereye. Ibi rero bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cya M23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyumira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'umwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano ya Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12 2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yariyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano ya Washington DC ashinza u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho
kubiganiraho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano y'i Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga ak'intambara ishobora kwaguduka hagati ku mpande zombi, anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada Bigtamzi urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatwa ibihano bikomeye, basabye ko habaho uburyo bushobora buhoraho bwo kugaragaza kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye ku biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha, bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano rero, guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mu mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake bwo kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo, banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize, nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 witwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu
ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi, impunzi zikomeje kwiyongera. Ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba, ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye b'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyemera nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba, ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo. Ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isaa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero bikomeje kuzamba kugeza magingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya tukagenda tubapudetinga. Gusa birumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba, icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero, turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye. Nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugende tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, by'umwihariko muri teritwari ya Rubero, kuko byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru rero muri teritwari ya Rubero harateganywa kohereza abasirikare b'umuryango w'abibumbye mu gice cy'abapele hagamijwe gutanga ubufasha ku bwubahirize bw'ibikoresho by'ingabo by'umwihariko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda UPDF ziri mu bikorwa bya gisirikare bya Operation Soja bigamije guhashya umutwe w'inyeshyamba wa ADF. Nk'uko byatangajwe rero n'inzego zigiye zitandukanye zibafatiyemo uruhare, ubufasha bwa MONUSCO buzibanda cyane cyane ku bijyanye n'ibikoresho byifashishwa mu bikorwa bya gisirikare. Nyamuneka by'umwihariko babohereze bakore n'ingendo bakora bareba uburyo bihagaze, banakora amasuku bafatanyije by'umwihariko na UPDF ndetse na FARDC. Ni icyemezo rero cyafatiwe mu nama yabereye Beni mu cyumweru gishize, yahuje abayobozi ba gakondo, ahagaragaye sosiyete sivile mu nzego z'abaperi n'ahitwa za Buswaga, umuyobozi wa gisirikare rero muri teritwari ya Rubero hamwe n'ahandi. Yavuze
yuko ngo kiye kigeze kugira ngo ADF MONUSCO igire icyo ikoraho. Muhinduniro Tafutini, perezida wa sosiyete sivile muri teritwari ya Rubero, yagaragaje ko inkunga ya MONUSCO igamije gukomeza ubushobozi bw'ingabo zifatanyije ku rugamba FARDC ndetse na ODF zigiye guhura n'imbogamizi zikomeye ku bijyanye n'ibikoresho n'imibereho, by'umwihariko hariya muri kiriya gice cyo muri teritwari ya Rubero, mu gihe n'ubundi bagikomeje kugenda bahangana n'ibitero by'igisirikare cya 23. Yagize ati rero abaturage bamaze igihe bagaragaza imyitwarire by'umwihariko ikomeye cyane kubera ibitero bikomeje kugenda bibaho n'ubundi byabo bahanganye na FARDC. Ibi rero MONUSCO ikabigiramo uruhare kugira ngo umutekano w'abaturage uboneke nk'uko n'ubundi ibyamejwe cyangwa se nk'uko iri kuri ubu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kugira amahoro n'umutekano biboneke. Kuva rero umwaka wa 2024 muri teritwari ya Rubero hagiye habonekamo ibikorwa by'urugomo byahitanye abantu benshi, bikanatuma abaturage by'umwihariko benshi bava mu byabo, imitungo kamere yabo ikanyerezwa ndetse n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi byagiye bigaragara. Mu gihe ibyo byose rero byamaze gushyirwa mu cyo na MONUSCO ivuga ko ijya gukora buri kimwe